Uklori lekai bapau jonggeri Brasil u Neymar Jr. Ulayam Paidonor hadin baka klub keba u yelekai ke klub Santos kelai Sharem hado ndriu lanat gol. Kajing Sharem ro day haka klub kebabat syatrai kami yakhen point. Bat kani kajing Sharem hado ndriu lanat gol. Leiba ke klub Santos kadan hakajing ma nakajing Syahir kedan. Kumjuro halor kani kajing Sharem jak buram. Klempep kinang penya jong ke klub Santos. Kila bek kamno yau coach bamenta jong ke klub Santos kata day uklebar Sevilla. Habu paisha u Neymar nado baumi nak klub Al Hilal. Lawan ban yelek kai biang syakan ke klub ko bau sedang ban pau nado ko por ba udang rin. Dah kajing temu ban penjob trofi ya ke klub Santos. Henry ngisem bat yo ikat hado menta u Neymar. Usem jing ban yo tep gol. Hakane ke link nak ke klub Santos. Namar nak ikat we jeli jing lek kai ba umi medan ha ke series A. Udang yo tep tang lai gol bat rengkat ko we red card bat Southly Kieloka. Shushu bapai ke klub Santos menta kasamoy. Nak ikat kendai sin bakal deb ban yakun. Kadang yo tang arpway point. Dak bajop tang Nriusen yakai lai sen bat Sharem hado Shipel sen. Kaduna tang arpoint nak jing Syahir kerdan. Klub Santos kadon hag jingma. Nak ta kadau klem daban se. Kelahaban be no yau coach bamenta. Uklebar Sevilla. Hawa pais ko way pat ko kubor hadin tang shita yau tam bagi klub lekai nak Indian Super League. Kila deban ya kendo yau presiden ke AIFF u kalian cobe. Bat kila maham ro bantet sa jingkang jong ke ying bishar. Lada ke AIFF kamla ban penbej ya ke jing bak kendo ki klub lekai hak Indian Super League nakadaw ke jing bom tikna ya ke jing don jong ke ISL. Nakaliang ke ying bishar kala penbena bahaka arpo artering mentau benai. Kan sepej benia ia kena kes ke badang sateng halor ke jingnya day bat ke master right agreement lene ke batip kum ke MRA hapedeng ke AIFF bat kumjo ke FSDL. Tiperlok tanggine tad hado milia kendo hakawai pat ke video kublai shibone.